Dimdam yun po siguro itang kasebyan na kung gusto, may paraan, kapag ayaw, maraming dahilan. Palagi kayo pong daramdaman ito, lalo na karing kayanakan. Sabi na kano, nun buri me kanong buri, ing metong abage, dakal aparalan, bang kanita, akwame iti, o agawa mo, ing buri mo. Ala kanong sukat maging sangkan, para bang kanita, alime akwa, o agawa, ing buri mong gawan. Balamo mo, antinang sasabyan kay katamo, ing desire mo, ing kaburian mo, yang magdalake ka, panggawat-gawa kang paralan, pangakwa mo, ing paninasan mo. Ing taong maparalan, agawa na ing buri ng gawan. Makukuha niya ang gusto niya. Kabaliktaran daneman, retang taong dakal excuses. Retang taong dakal dahilan. Nung kanong paganan mo, ingke kang katamaran, talagang dakal ka dahilan. Gustong dakal ka excuses, tutupi naman, alimu akwa, ingke kang panikwanan. Ing taong madahilan, mapalyaring alayang apon talan, hindi na. Reniretang taong tatakot sumubok. Retang taong nung nano mo, ing atin la, pwede na. They don't seem to have a drive to do more, to explore more, to see more. Inyapin in tendency, they would just make excuses. Hingke katamo pong ebanghelyo ngening aldo. Atin tamong akilala na kitmon niya ing paralan. Tao yang gagawang paralan ba ng agawa at akwa ing burina. Yapin, Izakeo. Agpangking kaya katamong kwento nga ng mga mano kaya katamo at magkwentong San Lucas. Ining taong iti makwaltahane, mabandine, nakalnepi bandyan. At king kwalta na, siyempre, kakabiyaya king kanwanan, manyaman, ing pamibiyebye na. He is living a comfortable life. Pero ikip tamo, bala mo, aliya pa satisfied, ating pang kulang, ating mawawala, ating niya pang pantunan. Inyapin, inyang dimdam na ating dumalan a talaturo kingkayang lugar, kingkayang palen, anong nuka rin niya makatok ng netagkil kingkayang curiosity. Buri na yung akit, itang sisikat at talaturo, dapat baluta mo at inyang problema. Alime akit masale si Jesus, uling, pandakya. At tutong dakal atawong bisisiksikan, pang kanito, akit demo, Jesus. Dapat Izakeo, alimeging hadlang ingkayang problema, para bang kanito, gawang sangkan, pang kanita ene akit Jesus. Alayang dakal at dahilan, alina peganan ing katamaran, dunay ginawayang paralan. His curiosity to know more and to see more drives him to make things possible. Ingkayang kaburian, yang mitulak kayo, pang kanito, gawayang paralan at dahilan. Inyaing meging resulta, akilala ni Jesus. Ikipangan niya pa king palena. At tutuyang migbayo ing panlalawe na at ingkayang paralan ni mungang kasalpantayanan king apong Ginoo. Kapatid, dakal pa magkatagon king dietamo, ing etaman aminan,
susumpong tamo katamaran. Mapagal na ako, dakal na ako gagawan, alike priority, dakal ko isipan, inyapin, umuli tamong dakal dahilan. Ing pamagtupad ka rin pangarap mo king diye, ing kailangan, ing dakal aparalan. Aliwa, itang dakal ka dahilan. Nung tatakot kang sumubok at gawang paralan, huli kang alang kapupuntalan. Dapat nung gawa kang paralan, pang-akwa mo ingke kang patikwanan. At imposibilidad na dala na ka king sitwasyon na masaya, uling gewa mo at kinwa mo ingke kang patikwanan. Makanyan mo naman po ing relasyon tamo ing apong Ginoo. Nung katamaran at dahilan ingke kang paganan, miras tamo ketang punto na tamat ka ng mga di at titak-titak ipalawot tamo ing apong Ginoo. Halina ako simba, pandemya naman, ay tindihan na naman ing apong Ginoo. Mag-online na ako pa siguro. Pero, makipamiesta ka, makipag-birthday ka, makipangan ka, pumunta ka SM, makipagsiksikan ka rin Christmas Village, ame usong yun. Kapatid, dakalta mo pwedeng maging dahilan pang mas maging malalam ing relasyon tamo ing Ginoo. Kalupan ng Zakeo, aginawang paralan, itamo man sana, makagawa tamong dakal a paralan, para bang kanita, mas mipalapit tamo king Ginoo, at pang mas lumalam ing katamo kasalpantayan.